هنغاريا أو أرض المجر تسمية تعود إلى العصور الوسطى نسبة إلى الشعب المجري الآتي من العمق الروسي والذي يشكل الأكثرية من سكانها. هنغاريا الغنية بالموسيقى الفولكلورية والكلاسيكية أنجبت للعالم موسيقيين كبار كليست وبارتوك وكوداي. كما في العاصمة بودابست، كذلك في شمال شرق البلاد تحديداً في نيرباتور الواقعة على حدود رومانيا تأثيرك موسيقى من نوع آخر، موسيقى الغجر التي ألهمت كبار الموسيقيين في هنغاريا والعالم، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من التراث الهنغاري. يعيش القسم الأكبر من الغجر في الشمال، وعددهم في هنغاريا يقارب نصف المليون، ويشكلون 5% من سكان البلاد الممتدة على 93 ألف كيلومتر مربع. Kunnen ik uit jou spreek bij ik van. Gaat toch weer op die gebaat is die. Nou meer ik. Dat kon ik net doen met het normaal. يقول ليست: من المستحيل أن تشعر بانسجام كامل مع الطبيعة، كذلك الانسجام الذي يختبره أو يعيشه الغجر. يرحب الغجر بكل من يعترف بتاريخهم الكبير كماريكا، السيدة الهنغارية التي تنتقل من بيت غجري إلى آخر بحثاً عن مواهب موسيقية تعمل على إبرازها. أكثرية الغجر في هنغاريا لا يتكلمون سوى لغة الروم بلهجاتها المتفرعة، وهي لغتهم الأم، إلا أنهم يتقنون لغة عالمية بالفطرة، وهي الموسيقى التي تشغل حياتهم اليومية بكل إيقاعاتها. This is nicer. Or I can fly with. You know I can fly. Comme sorcière.
هلا عرفنا كيف الساحرات صاروا يطيروا من عند الجيبسيز بهيدي المكنة. C'est la préparation des balais, des paniers, c'est leur métier dans tout le village. Et après, dans le village, ils ramassent les balais et ils les amènent à Nyírbátor, à Debrecen, à Budapest pour les vendre dans les marchés. Az autentikus cigányokkal, hagyományőrző cigánycsoportokkal a kapcsolatom egy Franciaországban élő barátom révén kezdődött, aki egy lucerni fesztiválra kérte, hogy kerítsek neki egy hagyományőrző cigánycsoportot. Egy teljesen idegen számomra, akkor még nagyon idegen volt ez a kultúra, és nagyon távolállóak azok az emberek, akik ezt a zenét és művészetet végezték. Megismertem őket, egy nagyon-nagyon tartalmas, szép barátság alakult ki közöttünk, és nagyon megszerettem ezt a népet, akik nagyon sok örömet, de néha bánatot is okoztak, mert nem egyszerű velük dolgozni. Johnny, Laci, George, Josie. أهم ما يميز الغجر هي حياتهم المشتركة. بالموسيقى والأغاني يتناقلون تراثهم من جيل إلى آخر. مدهش أن تكون حاضراً في قلب هذا التقليد الحي وتشارك في هذا التفاعل الحضاري، فتشعر أنك فرد من هذه العائلة الكبيرة. It hurts. How do you do that? Please let me see your hands. Iron Man. I mean, how can you? Lakatos József vagyok Nyírmihályiból, Zamáre Sávé tagjából vagyok az egyik, aki Magyarországon a legjobb kannásnak vagyok betéve. Nagyon szeretem a cigányzenét, abba születtünk a cigányzenébe. Hát amivel nekünk ez az életünk. Ezzel is keresünk, meg ugye dolgozunk is, segítségben vagyunk. Ami a lényeg, ugye seprűvel foglalkozunk, az egész nyírmihályiak. Sajnos, hogy ebből kell éljünk, mert máshoz nem értünk. Akinek szakmája van, az be tudott állni neki szakmába, de mi akkor is ezzel a kannával keresünk a kegyerünket. Magyar zenészeknek, azoknak játszunk, magyaroknak itt Magyarországon. És ahogy el tudom mondani, négyen vagyunk a tagokból, négyen. Én vagyok bennük a negyedik, aki kannázik, szájbaügőzik, és közben énekelek is. Van köztük egy gitáros, egy tamburás, meg egy hartangó harmonikás. Nagyon, hát el tudnám mondani, hogy nagyon szeretik ők is a cigányzenét. Nekünk a szüleink is ebből voltak, az őseink is, amit nagyon szeretünk is csinálni. Hát, mit mondjak én mondjuk a közben, na de hát más nem tudok ebből elmondani. Szeretjük a cigányzenét, be tudnám mutatni, ha ők ezt akarják, és közben be is mutatnám, ha megengedik. Akkor...
كأن طرقات نيرباتور وأزقتها الضيقة قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من رحلة الغجر التي لا تنتهي، والتي كمياه الأنهار تندفع إلى الأمام ولا تلتفت وراءها. فحياة الغجري هي حياة بعيدة كل البعد عن الانسجام بأي محيط مستقر أو الالتزام بأي معيار يضعه المجتمع. يحملون تاريخهم أينما حلوا ويعيشون في عالم لا حدود له. هم يضعون قوانينه، عالم تحكمه الموسيقى. A kezdet úgy indult a Kék Lánggal, hogy házról házra jártam, összeszedve az embereket, hogy gyakoroljunk, próbáljunk. Az Amar és Ávéval barátkoztunk össze, akiknek szintén koncertet szerveztem, elvittem őket, és a Jágvirág pedig úgy alakult ki, hogy én gyűjtöttem, castingoltam a gyerekeket, és kiválasztottam a tehetséges, ügyes fiatalokat. Még bizony nagyon kicsik voltak azok, akik napjainkban családapák, és már a gyerekeiknek tanítják a zenét és az énekeket.
أساطير كثيرة تروي قصة ترحال الغجر إلى أوروبا، وقد أثبتت الدراسات استناداً إلى العلمين الجيني واللغوي أن هؤلاء سلكوا طريقهم من شبه القارة الهندية هرباً من الاضطهاد، فأصبحت حياتهم ترحالاً دائمة. أتوا بدفعات إلى أوروبا وعاشوا حياة قاسية وصعبة، وحتى يومنا هذا يعاني الغجر من التمييز والاضطهاد في البلدان التي يسكنونها. لم يتسنى للغجر الغوص في العلم وكتابة تاريخهم بسبب ترحالهم الدائم، واقتصرت ثقافتهم على ما اكتسبوه خلال تنقلاتهم الدائمة. لذلك استخدم الغجر الفنون والموسيقى كوسيلة لنقل تفاصيل حياتهم ولحفظ تقاليدهم وتراثهم الشفهي. تنتمي عائلة مارتون جوزيف إلى طبقة أكثر يسراً بفضل عمل الأب في مجال البناء، بعكس أكثرية العائلات الغجرية التي بمجملها عائلات فقيرة لا تلتزم بوظائف قد تأسر نمط حياتها الحر. Okay, say ah. No. My name is Habir. Yeah, it's difficult. رغم يسر هذه العائلة، هي تحافظ على التقاليد الغجرية بموسيقاها وطريقة عيشها. قسنم. Let me cook now. Just give me space. أنا عملت كله، أنتم ما شفتوا بس حضرتوا قبل. وأنا اليوم أقوم بتحضير طبق الجلاش وأطباقاً تقليدية أخرى مع ربة هذا المنزل. Gouache. This is the traditional soup. Voilà, c'est très bien. Tu mets partout. Ça, comme la musique. Good. Chips, on les roule comme ça. Les chips sont des pâtes très traditionnelles qu'on met dans la soupe bob gouache. Avant, c'était pour les pauvres parce qu'il fallait qu'ils mangent une soupe. Oui, les tziganes. Les femmes tziganes, elles faisaient avec leurs filles, avec la famille, la grande famille. Une fois, ils mangeaient une fois par jour. Ils étaient obligés de manger quelque chose qui est bien consistante. Avoir un peu de légumes, des pommes de terre, des carottes, du persil. Après, des pâtes, la viande, qui soit bien consistante, qui tient la force, qui peuvent travailler, qui leur donne de l'énergie. Avec les chips. Avec les chips. Ils n'avaient pas toujours de l'argent pour s'acheter de la viande. Oui. C'est du poulet, on le fait dans le four. C'est bon? J'arrête? Lots of spices, yes. Usually I put so much salt, so you should not give me this. I like it. I can do this all day.
a zenélésből nem tudnak megélni. Ez nem sokat hoz a konyhára, eljárnak dolgozni, ki, hova és mikor. Van, amikor almát szednek, gyümölcsöt szednek, van, amikor seprűt kötnek, vagy kosarat fonnak, és ezt próbálják eladni a vásárokon. Hát bizony így élnek, vannak akik jobb körülmények között, vannak akik szegényebb körülmények között, és ezért nagyon nehéz néha megérteni a dalaikban az énekelt szomorú nótákat, hiszen ők az életükről énekelnek. Ingem gatyám jó, hopp, 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 eladom jó. Ajnám már a lajnom, bellen a nárinom, tán de dernem nájság. Vagy szerencséjük volt, és pénzhez jutottak, akkor örömteli az ének, vidáman mulatnak, elverik a pénzüket. Nem mindenki, mert vannak közöttük olyanok is, akik gyűjtögetnek, és szép házat alakítanak ki, szép családi fészket. Mi cigányok, még szeretünk jó élni. Szeretünk zenélni, táncolni, és ami legfontosabb, a jó élés és a zene. A mezőleveles erdő jó, a mert szomorú vesztendő. A mede megismert én, Omer anyám ez a pár sztende. Omer testvérek rokonok jó, Omer de hőtlenek voltok jó. Beteg ágyaimból, Omer anyám meg sem látott, de jó. Omer Istenem, Istenem jó, Omer drága jó Isten, nem jó. Omer mikor lesz már néked? Omer anyám ez a szép szabad élet. Ez a szép szabad élet. لنير باتور قصة حنين تجمعها بالشعب الغجري الآتي من الهند منذ أكثر من 500 عام فحط رحاله فيها. ونير باتور مدينة في شرق هنغاريا يشكل الغجر ثلث سكانها البالغ 14,000 نسمة، وهي منطقة استراتيجية تجارية تشكل صلة وصل بين النمسا وبولونيا وسلوفاكيا. هنا توقف الزحف العثماني الطامح إلى غزو أوروبا في القرن ال15، وفيها عقد الملك فرديناند لقاء سريا عام 1549 لمقاومة الاحتلال التركي ودحر جيوشه. Máron is lemenő van, az én hasam éhen van. Vedd fel rányim, la
látsó kis kosár, hozzá néked kenyeret meg szalonnát. Már a nap is lemenőbe van, az én hasam éhen van. Beperrányim, látsó kis kosár, hozzá néked kenyeret meg szalonnát. Már a nap is lemenőbe van, az én hasam éhen van. Vedd fel rányim, látsó kis kosár, hozzá néked kenyeret meg szalonnát. Már a nap is lemenőbe van, az én hasam éhen van. Vedd fel rányim, látsó kis kosár, hozzá néked kenyeret meg szalonnát. لكل لحظة أمضيتها مع غجر نيرباتور وقع خاص في داخلي. كل أغنية سمعتها منهم أو غنيتها معهم يتردد صداها في أذني وتردني دائما إلى عالمهم أينما حللت. Chavale, gata, tavenke, zsászában mindjárt keraszamari vrema. Mama, kércene jáke nagyon séli a menge. Mindjárt sütinásztuk ki. Alapít, vitabadapít, 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 pop. Alapít, vitabat, 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 vitibidi, pip, pip, pop. Jamamo, begamo, opít, vitabadapít, pop. Alapít, vitabat, 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 vitibidi, vitabadapít, pop. Tibadabat, pip, pip, pop. Tabadabat, pip, pip, pop. Opidi, titat, tatat, 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 tatat. Malamo, begamo, opít, vitabada, pip, pop. Vitabada, pip, pop. Atatet, tatat, 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 tibit, pip, pop. Malamo, malamo, bega, fitja, malamange, opít, vitabada, pip,
Mama! Kérem, elégconolják, én nagyon sírjál mengé. Úgy, várjál, gyere ide. Így. Így. Jaj, csavali, szár nagyon a preta vejsz, kozsa neluradó. Igen, hát, nagyon. Kade szarpenám. Siamo cadessa. No. Igen. Che mai ciurria velle mi. No, toda de te giutina. Kozsa ne. Hála az Istennek. Hála Istennek, hogy itt vannak. Hála az Istennek, hogy itt vagy te is. Hogy itt vannak. Nagyon Öröm itt lenni. igen, nagyon. És ők meg örülünk. Igen, örülünk, hogy hát meggyőztük. Mindenkinek örülünk. És nagyon szeretjük egymást. Mi szeretjük egymást. Nagyon barátságosok, nagyon. És mindegyiket. több évek... ادعم تقول تفضلوا هلا تفضلوا Igen, mind. هير وست هير Mindegy, ugyan mindegy, Mindegy, itt itt vagy, vagyok. ott, ugyan Igen. mindegy. Nagyobb. Igen. Nagyobb. Nyugodtan se. Igen. Jó van, jó, szegényesen. Igen Igen, Angéla. عبير Abi. Yes. Abi? Yes. Angéla. Van, amelyik ruhát akarod. Én azt adom rád. Van nekem ruhám. Van ruha. Lehet választani. Na, nézd csak el, szép. Most már megyünk, jó asszony, a többi után. Na, Menjél nyugodtan. Igen, megyek most már. Menjél nyugodtan. Majd megyünk mi kis. They are coming.
في قرية نيرفاسفاري تخطت شهرة فرقة كيكلانغ حدود هنغاريا بعد أن شاركت في الفيلم الوثائقي لاتشودروم الذي يتناول حياة الغجر في العالم. تتألف فرقة كيكلانغ من عائلتين غجريتين، آل روستاس وآل هوفارس. إن تقنية البوغو التي تعتمد على ارتجال إيقاعي بالفم إضافة إلى العزف على كمان البراتش كما بالنقر على الملاعق والضرب على الأباريق، كلها تقنيات من صميم تقاليدهم تدعوك للمشاركة في حياتهم وتراثهم، في أحزانهم وأفراحهم. Mivel hogy szegény emberekről volt szó a kezdet-kezdetén, mivel kezdték? Hát amit a konyhában összeszedtek maguknak. Találtak egy korsót, találtak egy vizes kannát, vagy teljes kannát, és hát ezen elkezdtek dobolni. Voltak kanalak, kanalaztak, és azok a csoportok, akikkel én dolgozom, a hagyományaikat nagyon-nagyon autentikusan őrzik, hagyományőrző csoportok, roma nyelven, cigány nyelven énekelnek. Na hát akkor Rostás Miklós a nevem, és 71 éves vagyok. És én gyerekkortól szerettem a zenét. És a vérünkben van ez a cigány zene, és akkor szerettük ezt a zenét csinálni. És szegénységben voltunk abban az időben, amikor dolgoztunk Budapesten, és volt olyankor, hogy hát bár akárhova, ha munkában is voltunk, hogy ha hívtak, vagy bár legyen az akármi, mikor elmentünk, és akkor csináltuk ezt a zenét. Amikor gyerek voltam, akkor egy szegénységbe éltünk. Volt abban az időben vályogvetés, volt olyan, hogy pattapasztás, ebből éltünk, mik ebből a munkából. És nagyon nehéz volt a helyzet, meg nagyon egy szegénység volt akkor is, de jobb volt akkor, mert akkor volt egy kis munkalehetőség, és jobban meg tudtunk élni abban az időben. Hát most is nem azt mondom, hogy most is, hogy rossz, mert nem rossz, de akkor másabb volt a helyzet. És sokan voltunk testvérek, mert voltunk 6-an, és ugye azt fel kellett már az apánk nevelni minket, valamikor már mi nagyok voltunk már, és tudtuk azt, hogy hát szegénységben élünk abban az időben. És a sár munkát végeztünk, vályogvetés volt, meg pattapasztás, ilyesmi dolgok voltak abban az időben. De utána aztán annyi felcsepegünk, utána aztán ráálltuk magunkat erre a zenére, és akkor így voltunk. És akkor mondta nekem, hogy bácsika, annyi pénzem van, húzzál nekem egy nótát. Én mondtam, no. Mondtam, ezzel nem húzok, mondom, nótát, mert keveseltem a pénzt. És akkor, mikor megérkeztek a vendégek, még nagy örömmel mentünk, és akkor ráhúztunk, azt akkor fogadtuk őket, a vendéget, hogy hát na megjöttek onnan a vendégek. És akkor ottan voltunk, és akkor így
kerekedtünk ki más országba, mert akkor már minket meghívtak. Minket úgy ismertél meg a Lásodromból. Amikor a kis gyerek volt, akkor odajött, akkor mondtam, hogy ne. Igen. Hiába. Meg akkor fiatalok voltunk. Társadalom szélére sodródott emberek, ezek az autentikus cigányok, szegények, bizony nehezen élnek meg, de megpróbálnak fennmaradni. Nehéz körülmények, nehezen fogadja el őket a társadalom. És hát ezért elég sok konfliktus helyzet is alakul ki. A zenéjük viszont csodálatos, és az életük a zene körül forog. Mit jelent számukra? Zene nélkül nem igazán van élet, és ők minden csepp vérükkel érzik a zenét. Hop, 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 hop. Le pastuque, le pastuque, le pasmangue, le pastuque, le pasmangue, hop, 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 hop. Hát most is nem azt mondom, hogy most is, hogy rossz, mert nem rossz, de akkor másabb volt a helyzet. És utána annyi felcsepegünk, utána aztán ráálltuk magunkat erre a zenére, és akkor így voltunk. إلى اللقاء أيتها الموسيقى النابعة من قلب شعب الرحل. إلى اللقاء يا جمال الحرية المطلق. كلنا رحل من هذه الأرض، عبورنا تسكنه الدهشة، وخطانا تأخذنا أبدا كالغجر على دروب جديدة في عالم جديد.
Thank you, szuper! Nani nani shuka nani Tavessasti tra i battagli Noi pagai due per scingio Mop 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 Le pastuche le pasfanghe